madoda ukuthi lo mfana wini windoda yezwa ka bese mina ngibuka wena ukuthi le ngane yini umfazi engakhana yini umuzi ngoba akekho umuntu ofuna uloyile akekho umuntu ofuna lonto angithi intombi okuthwana lapha athi khona etholakala lapha kwaShephisi khona isisipro sangapha kuthiwa kwaShephisi yezwa ka la ayifuneki ingane enjalo nezo ingane nje eliphume uthi uyapi hayi ngisakaba amaround kamara uyokwenza nayo yothe ngishephisi niyayibona ngane niyayibona ngane bangani bami ayifuneki lo ngane le uzoze uthola imimoya ibingeke ikuthola ukubuhlezi kuphi ekhaya uzoze uthola amadimoni abengakuthola ukubuhlezi kuphi ekhaya zifundise ukuthi ungabi unomgwaqo yezwa kahle uma nje uyintombi zifundise ukuthi ungabi nomgwaqo umuntu otholakala kuyo yonke imicimbi leyo kuthiwa ke simbiza ngonoyileke lapha ngoba kukho lapha angayikhona akabuzwa nasebhasini ukuthi abhaliswe ngoba vese unjani uyayi akufanele ube intombi enjalo hey ngizanda bonke nomehlo lapha bathi izandla kancane asifashe izandla ke bafeni bona besho bami ngoba umama bami ngiphinile ukuba ngimone ninje mina kimi niyezwa kobuzayo unomehlo inhloko ekhaya ikhula khale inhloko ethu umzulu ekhaya akhonkalakala lapha ezoda khanje kanjalo nililo eceleni uthi ingane ivunule ngalo le zifuze abantu ezingane ezwayo ngicela nize kuleveza lekwaqeza kuzobe kune-event enje suka lapha inhloko sithi wata zithanda ivalela yonke into akhonkalakala inkalakalithambo yakho ingane uhamba qonde thina ingane manje kuhambe yathi inkalakala hawu yaphinde yahamba yathi inkalakala wena ngane abahanjwa kanjena uhamba qonde thina yathi inkalakala yayizohamba iqonde ifuzekayo yayizohamba iqonde ifuzekayo uma singamaZulu ayibuyi inhloko zamaZulu ekhaya uma uyikhule nawo uthi ufake nawo angithi amaculo zethu ikhona nje namaculo umZulu angene emaZulu akekho kusebenza njani abeceleni nakhomba bazi